We're get fortune to Cill Dhéagláin Cluiche Ceathrú Ceannais a Craobh Peile Mionúr Athletic Ireland na hÉireann. Gaillimh na hÉireann Beo an Cill Dhéagláin a dóchlód ní fada go mbeidh de tosaí an seo agus muid súla caibhinn spéisiúil an seo is tamil ó dimar na fórne seo go háirithe gás na Gaillimh bheith ceithre heachtain dimar sé sin eaglafa Chailtí Cluiche Ceannais connacht maidir le Tír Eoghain bhfuil íon ancha 8 lá ó dimar sé Júd agus beidir go buntáiste is sin na holtaí Crain go bhúise sin Craobh na hÉireann nuair a caimid bíanú ar sin chomá. Ach do coinne go brain seo denú mac go bhfuid leis na Gaillimh bheith caitheadh euro as go tíosanna gimmert leis an ggóir just a géad le ón a gceanán as cuman bhí branach sin captain na fórne. Brenn ar na Gaillimh sin Evan Burke is réalta hómas a gúil. Lína Lán Cúil Evan McDonald's bailach chlár na Gaillimh ón a gceanán na captain is míthar branach as Ciarán Collins is bailach chlár na Gaillimh. Na nach chúla Jimmy Dillon is míthar branach Oliver O'Sullivan is míthar branach is éana maithir is muna bheith an banister. Lorna Porca Dara Kelly is Ceannais is Oisín an Neachtain is míthar branach. Na le hosathe fear atá Tráchtaire sin rather I thuairt Madeira's born an Dara na Cabrach, Joey Cullinan is Ora Mór Mary agus Ryan Conley is Corfinne. As a just in the Lantas or Mikey Mitchell is Ceannais, Ahruella on a Glyph Journal, Aaron Hanna and the Tráchtaire, Hosathe Jabber on the data Tráchtaire Joe as Ora Mór Mary agus Adam Healy as Corfinne. Sin for in the Gaillimh. Orin hÉireann is a fern hÉireann Mari Chéile is a bhín ar bhuisid Craobh ola Ochláin. Ron Noel an Oméis a Gúil. Tiernan McCarran as an Dream War, James Maguire as Kyle Locher agus Ciarán McChrystal, Captain of Fórne as Lofik Rory. Na lechúla Matthew J. Daly an Aglish, Éan Carey o Trílach agus Conor Fife an Dream Raha. Lorna Porca Tomás Gallen as Fintáwach agus Charlie Meenan as Kyle Locher. Lagan O'Connor as Aidan na Dirk, Brinog McGuckin as an Aglish, Rory O'Neill as Ard Bow, as an Selina Lantas or Conan Canavan as Argyll Ciarán, Matthew F. Daly on Aglish, Vincent Gormley on Garrig War, Trúra Craobh Gimmerton Nurin or Wui, Tír Eoghain Craobh na hÉireann Ciarán McChrystal, Matthew F. Daly as Vincent Gormley. So sin na fórne agus a réitor an Ian Howley as Black Cluiche. Agus ar nói, Camuid tacht ar bhúlteir an so má bhíonn siad fós chorm treis 60 nóid imre imar for an breise, 50 nóid an breise agus má bhíonn siad fós chorm an sin bein na kicin éirice sin a testáil chun féchuns cin or na cholas don Glyphe le Ceannais tá Cluiche Ceathrú Ceannais eile siúla an amseach mátá corca gimmert an chun na mí stáid FPD sample nó le féile. Ach ní lendan an seo smuoinú sin tá si de smuoinú ar an Glyphe seo. Ceathrú Cluiche da imri ag Tír Eoghain chun tacha fada seo, bhúil siad Ardwacha, bhúil siad Moinachán, bhúil siad an Craobh agus an sin bhúil siad Dara Glyphe Ceannais ola. Seach gúil is 66 cúlín scóirte acha, Ceathrú chúl is 52 géilte acha. Maidir leis na Gaillimh rá Cluiche breise imri a siúd, bhúil siad Leitrim, Chailte den Éire Scomáin, bhúil siad Sligach, bhúil siad Mayo, bhúil siad Sligach a ríis agus sin Chailte den Éire Scomáin an Dara úr. Sé 84 scóirte na Gaillimh, sé 71 géilte acha. As mar dúirt mé ceithre heachtain ó dimar Gaillimh Cluiche Ceannais connacht na Éire Scomáin ort chaidint le chéine agus ní ran 8 lá ó bhuaid Tír Eoghain Craobh ola. So beidir go an buntáiste sin ag Tír Eoghain an seo agus stóhé an trúr a bhuaid Craobh na hÉireann an orrin a bhúil siad Ciarán Cluiche Ceannais ba cheart go 60 an taithé sin loch má ach feice mun linn. Ní cosúil go mór an báistí tuite me teáis agus muid ben nach réile túsa chur leis an action ag Cill Dhéagláin. Ian Howley fannacht le na imróí eile. Agus seagann leis na Gaillimh, be Gaillimh gimmert ó híomh na lámhigh clé an na costantóirí go sos an sin chun muid ón gceanán captain fórne a crá lámh leis an réitor. Agus Bert Ord ag Gaillimh sin Dara Kelly is Ceannais fear bra Ord bailú dhéar bhar hocht 16 don gahabhisteach. Beidir nach chuir an am seo bailach go más bhí me sé ceappa ní slúthúid sin bhfuil báiste go duite mar seo. Agus tá pe guí atá an beidh sin a bhábhar na Gaillimh an seo sa géad le. Agus má tá Dara Kelly Ord tá Tomás Gallen na héin as Tír Eoghain tá sin Ord fná. Ciarán McChrystal dá scéil captain Tír Eoghain gimmert Selina Lán Chúl agus ón ó gceanán captain na Gaillimh eisiom gimmert Selina Lán Chúl chomá.
an háisina thbáir anseo a Cill Dhéagláin. Go Cluiche le cheannis commógaíochta imríonn seo ar na blianta mas bún a chuimne agus well loch leantar na Gaillimh go dé deiscomh más bíon lo beidir dul isteach go páirce Cróca níos déanaí do Cluiche ceannis amhána lein agus an siúla sé. Sin amhaint seo Peile agus tá tús chutha. Í bhfuil caite seachas an ceantin briste gus an seileh fáte ag na Gaillimh, fáte go sin an neachtain. She Chelvin Chonish, Fortin Chonish, Mikey Mitchell, Killanin, Mikey Dora Shasta Lore, Strackety Ushin on Yachten Rish. She was coming the Branach, who was at True, coming the Branach or Vorin. Kind of sauce to shell of a conal and chop. So she came very lava lagan early roads. And a Mahar Chonish as Maharativ. Fadal Dara Kelly reached Dara Tráchtaire Oliver Sulúan when we had Branach. Harper we didn't miss me had Branach to John Malishgate, but more on second line. There's a Chelvin Force in the Gaillimh show. Oliver Sulúan, Rash and Ceannais could you Oshin on Yachten. After Rashka Oliver Sulúan Rish, which I can touch free, he made a rot no, touch a Cathairn. Pass to Kige. She'd get a good fight, Jackson, and kick your stock, Oshin on Yachten, get what she said, kick Craobh go give us on. Kick Craobh go, because Tír Eoghain, Trish, Love, Lagan, and the roads before that. So here, Justin Schmasto, Ben Coolbar, Evan Burke, Evan Burke. Ceathrú Cholainn, ag Cluiche ceannis chonacht. Tá sé go maith na kickinne. Tá go bit gur me malacht an Tráchtaire Donncha amantí. Trí nó med caite an seo. Seo he chance to score. An kick ord, agus tá kick ma, har Tráchtaire an Kate score. Evan Burke kick Craobh as Gaillimh had gain. Hag Ronan O'Neill, Ronan Machar an Nova Jessup, Trella Forte in a Mahar General Gaillimh Rish. Gaillimh was Sucker Shees and Jogama. I was in ish on Farris Tyrone, I was Shelley Vega. Achra kicks here, Stock and Jen, I got to Roada. So Gaillimh was Sucker Shees, better begging in his fire, not Tyrone with G-Shot. Agus tá siad chuna ágáil. Is cé tá teachan na kick seo bhla. Tá an coolbar teacht. Nus a ríis. Tá léir go ceapan Evan Burke bit sé scóra le tá sé seo an Dakar. Nus tá sé níos cógraí an gúil as tá sé mar recinn sibh búiltin sa tíomhlíne. An bheith go muid cechan euro leis. Did she made a hole? But she fought it. She had a full sock, a long toss up, which is August for Aaron Fast on the chin. Like Aaron Hanrahan, was Oran more married. All score fought it egg. Gaillimh was an egg will love Lacka egg. Tyrone early road force. Kick him off a trap teach on the park. They're fighting a long toss up and Matthew F. Daly. Nish, fact, might come with hÉireann. I was doing a history, will come with on foot for the Tomás Gallen. Gallen or Curry Rai, Rashford, Matthew F. Daly, Rish. On Hudson Jensen, the guy, the vehicle, no Tyrone Chelvin, they're fighting Aon Curry. Rashka Father Lebrino McGuckin. Slash came my shoot, I was at Chenchahar when the one is Chenchah Passage. Tyrone fight, I push it. She's a kick or Dara, I was a kick out your staff. I was in pressure, she's a good bar. Oh, and Chelfosik Tyrone, being tall, a gallant chin. Hitchius love Evan Burke, near Ilkshi das. Glantamach.
Tucht deas sin dí halh denta agus bei an kickslese ag Tír Eoghain oberá denta tú ag Tomás Gallan. Bossin sé Legan O'Connor. Agus leis na gáil trastan na parca mar an jih breid me báistí titimteo isteach linsa an cheamra. Bossin Charlie Meenan. And there's Connor 5. Le chola go léir hÉireann fu siad scór mua ar ghuire ag glyficanais ola. Sinna kick war ard at an cancer butcher hif na lava clay so chéad can chur mú anseo. Gáile fós an dá cholín sin chun cín seach nóid caite agan anseo. Cill Dhéagláin. An borcha don amach congrach an taobh léine agus an seilh coné. Jonathan Wanchin, Joey Coleman. Yeah, and Dara Richard is there goal Ian Howley van de Dean er de camera. As the number camera and Donncha ag an Gaillimh marsin. And Ceannais Rashik Tír Eoghain Rish. You think we're tonight and Howard so. Agus that the fearne Peter gur mehev on ní hepa Imagine gur Matthew F. Daly's winner retort for score. Couldn't you just shelf? Chance to score only hit score feck agan tá hit score feck agan is sin fáilte ag Vincent Gormley. Vincent Gormley mar sin hit score de hÉireann. Agus ben noch 8 nóméid caite. Evan Burke as réalta Homa. Evan gan mach him love clay briste she's got Aris ar fad. As an seilh fáilte an Ceannais ag Mikey Mitchell Shear. Trest na gotí Jimmy O'Dillon cáilte as an seilh fáilte Rashik Tír Eoghain. Iber siad an líróid amachchanis. An obair faoi isi le Tír Eoghain an ó chailtead Cluiche Ceannais faoi ficin na hÉireann an sin an chat an caite. Bhí siad ar thóir tríú gríomh as a chéile. Agus na Mionúr bóca chama an ora. Is cheart machas ag na hinróirí Ceannais go bhfuil Ian Howley chun a bheith déana ar na céimena. Ruthar láidir Ceannais ag éana methar. Si fós ag éana methar tíomh. Fáilte reisnis ag Dara Kelly. Dara Kelly Tráchtaire ag Joey Coleman. Trastan na parc an Ceannais gotí Jamie O'Dillon. Jamie sásta go rais sa láir fada le Joey Coleman. Bei Gaillimh faideach is bei Tír Eoghain go faideach céine fanna sa strip. O sin an neachtain inis. O sin a casa Shear Rish. Shear a dro Joey Coleman. Joey Gaillimh region finish on Chelfos ag seansa cúlin i Joey Coleman. Zí búilte ag Joey Coleman agus zí búilte har Trastan Whitney nó tá kick sír amach ríist. Don 3 uair a kick sír brumta ag Ian Howley mar glacú níos móna an Kerry chéim atá cedathe. So tá sé seasfach agus cáin himróirí fólam. Connor 5 an Ceannais agus seilh agusam. Den nóméid caite glyfi Ceathrú Ceannais. Mionúr Peile Electric Ireland na hÉireann anseo Cill Dhéagláin gan na mí. Seilh Matthew F. Daly. Right fada le Tomás Gallan. Tomás gan tuairt féile ina chit dó cecha bhfuil sí sin bhfuil sí go maith. Tá sí go maith sa na fórna chorm. Tomás Gallan is scór na chorm an sin. So den géadúir tá na fórna ar chó scór. Hús maithing na Gaillimh ach Tír Eoghain tuair Tráchtaire inis agus tar an scórm rist den nóméid. Evan Burke ben as fechans can road ag Edward Jeffrey yna. It's a reitor. Ar mi aideach. Can tradiisiúnta ord fada machtin lár. Gairintin which he fought ag Gaillimh tá sí fought ag Dara Kelly.
Ceir Ciall chun céin ach cha cosint bhaid gentí Tír Eoghain sin. Cáilte achasú do ríisnis fáte seo ag sin rather rai go dtí Ryan Conley. Ryan isteach a fadalis ar 4 beidirs na pastí seocht an Ceile fós achas a se ag Aaron Hanrahan. An rower tough fáte raising Hanrahan ríis. Spórt Cluiche dó héin agus sin buinte cehainte sin ar tras an scór all in the gin ag Aaron Hanrahan. An Dara scór agus an gáile in the reis chun céin. Jazz spéisiúil Jogan go dtí seo. Jackar Stíg na himráí Craobh a chuine as marcin sibh tá bháiste seo trúm as tá bhí láidir so bheith gaiile súil go mbeidh forraspáir acha ag le háman seo. Ceile fós acha agus í Joey Coleman. Joey gar riomh gan chiptó kicáil sin is blocáil sin ach tá Ceile fós ag na Gaillimh seo ríis ach tá imór slucan sin cahar siar ón timpeall chun Ceile fáte ráis ag na Gaillimh seo. So the Hanrahan reach answer call Hanrahan thrust and call oh fós an agus clantamach reach an Dara ír with the chin agus she could back kick Karen cool give us on the back no kick serious shot with on the Gaillimh fi ma vi tála Gaillimh níos luha fi tála Tír Eoghain sin ar dhéal siad cool kick sér bheit cappa réisúm de éasca an Ceannais ag Aaron Hanrahan ó an mór Mary ar lína 3 bhéidir déag agus Gardan Chól. Is trying get na Gaillimh chur cholín chun céin arís. Ben nach 3 nó méid déag cat an teágan. Right ar fara. Ar a trastan gan stróda leid. 3 cholín ag Aaron Hanrahan an Ceannais. Peile Universe agus kick sér bháin. Gaillimh ceathr dó an tosa. Ronan O'Neill don machar hit an ábhar deise. Briste síos as an Ceile fáte Matthew F. Daly chu ré ag siúd. Seach go tréin an Ceannais Rory O'Neill is ar bó fósig Rory O'Neill an a horn. Agus Rory O'Neill har a trasnan Frank láthar an sin ag Tír Eoghain. Cúlín amháin at ríist. Agus Evan Burke. Ban ó suas. Déanam teach déach an réitir tacht ní éideach le seo fós. So my denta reach Canmore Tuition the father to Laura Ceile fáte raising both the hero and top Charlie meaning a place go regions in this Pascal Magan or passing up to Forza Matthew F. Daly. Pascal Rai go dtí seo Shantar Cole no bhí Shantar Cole an Tilly Tomás Gallen Colin aige an Dara scór Egerson bhí Shantar Cole an Thompson. Agus tá siad chorm don Dara úr agus é dhear siad rí chosantóirí na Gaillimh sin an éasca. Agus ceir chuún ina taobh chorm don Dara úr anseo a Cill Dhéagláin. Támuid sa Dara ceathrú an glyfa seo. Briste síos agus foul an sin so be kick sér ag na Gaillimh. Sure machar taobh go Jamie O'Dillon. Man bhí ar Brannach, Ryanis go dtí Mikey Mitchell. Mikey sásta dul seasta leabhar as an Ceile an Ceannais Oliver O'Sullivan. Oliver go trasna go sin an neachtan. Sin seo ar lína cearach go cúig. Sean Shashir go fada le Dara Kelly. Dara seasta leabhar ríist. Fada le Oliver O'Sullivan ríist eile. Lína cearach go cúig Oliver dul trasna. Ní muid ostin an neachtan sin a ríist seasta leabhar tú sí fáte raising Dara Kelly. An passion intach tá sé fáte raising ina mahart, ina mahart éfotach ar na honsa an chosin stent an trin.
Fortune again a Maharish and a Mahar toward feet to Shikiko to Egg with Shishin, which is in Haratraston, Tashi Haratraston, on score again a Mahar, Galia Arash Contosa Rish. Shane on my deal, Gimmerha. It's keen to thought in a Mahar on the foot on her hincha or the Hunsa. Kickamach Garen Tom Truck, Tír Eoghain is in Shelf, Cill Crystal, Captain of Forna. By Tír Eoghain Preston is also Sean Mark. So she's in here tonight, the guy here, so she South Lodger, Matthew F. Daly and Chop. Pass Curtis Dahage. But you actually bring on McGuckin. Ach and Shelf Colton, cuts it towards anything the Gaillimh reached. As in pass Ryan Chen, well, Captain Imran the Gaillimh. Laka Acha, Shelf Waterash, Tír Eoghain, as Goni Donncha or Vrihuntin Chop. McGuckin in Chin toward feet, McGuckin the wad, kick on Chen, Canchin, Kehwich Shin, Bullichin Cola. Got to get rid of Ibramachas and Shashin Dentaka. On level Aklichten Chop, what you Oshin on Yachten, Oshin the General Mass Fanachative Ken Parker past Tasker Jahige, as though she fought to Joy Hanrahan. Toshak, come through to Buckshot, Aaron Hanrahan. She bunted it. She wanted to go make Lahak talk, she don't make kicks here at a Gaillimh chop, Masu Jucker, Evan Burke. And here's a Rish on his Mark Hulbara. And Cam Shot, beginning these ace can on Cam Zernica Hog shot, on Thief shot. It was that, but the Ochno made their cut a chop shot, thought Evan Burke would have to reach. Kuigi Kahar, Gaillimh and Tussle. Oh, no, my dear Kata. Kick, Gloater. Gloater fads will Bratarashta, Tom Bratarashta, Kid Bratarashta, or the Joggin. So Shin Scorrel, Evan Burke. I was got in the 3 Chulin could Keen and Ceannais. Kickmachi Tír Eoghain is in Shelf Fortarashaka. Tír Eoghain Morrow and the Northern Chop. I don't know, Mionúr even is Haggard 3 of. Farchanaka Kenzie ever turns a Kuig. The most gallant could Keen. Could be past Ella will a custom during turning a sheer Gaillimh on Shelf Foss, Tír Eoghain. Gaillimh Cousins, Gama, McGuckin. Shelf Arashta Tír Eoghain, because Curry Tráchtaire Ege. See fortunate, Cill Crystal. Cill on talk to Mach Teeth on the Parka. For the Lagan O'Connor. For the Gaps in a East. I should do the Jacht and Hemorrhage turning a sheer Gaillimh, son. Smacht, agus Slacht, Gosint. McGuckin Nish. Tráchtaire Lagan O'Connor. Rish. She's fine to take a main chance to get long toss of Matthew F. Daly. Kehwich on Matthew F. Daly. Thought she's in her bar in Matthew F. Daly. I saw Coolin turning a rash. Is that? But a fishy nomad catch and chop. And it's special. We will Shach Coolin like Kuig. I was going here to one score. Here to one Curramoo. Like Tír Eoghain. Hanno Rish, Gira Shelf all, so she fought again. Bidder kick on Chachon Keeney, Genvi, Killicoric, Fannas Bidder, the past this girl, and Shin, Chance and Chin, a Gaillimh, and Chance calls it. See fought Rashi Tír Eoghain reached. Tráchtaire of the Thomas Gallen, Thomas at Efotuch, Ernonsi, Sasha Efotuch, Natasha Cossin Chaba, Carol and Cossin Dory. Ruma Hatchin, as in Shelf Thomas reached, Thomas Chachta Lower. Father the Charlie Meanin, I was gentle Jesse Tír Eoghain is in Shelvach, not Father Machata, Matthew F. Daly, Chacht. Peter and Meshach of Father and Sheer Nervous and Rio Kudulobins and Dara. Shelvach and Ceannais is Charlie Meanin Rish. Charlie Meanin in the Kittog and Pastor Jack, Kefwich Shin, and Cousins Orag is Fear, How Tuchan Shin. Over what I go again on is the Shelladena. Gaillimh Chacht and Rishanish.
An Shelf Cóteach an Thompson is kick síirsteach a hÉireann, Oberwa ag tosa hÉireann. Agus nómad is fiche cut an chop, gá chúla idir na fórne, náidir 7, náidir 5. Agus réchan na kick seo bhfuil Conan Canavan. An cúig chúlinn for Tír Eoghain scóir to Onimmert go dtí seo. Tá fear fór Péireadh Tomás Gaillimh. Oberwa dentí na Gaillimh chun brúchar ag go sin an nachtan ach fósaigh Tomás. Slash céim le héile an seo chun John Passarai. Tá na cosintúirí taring siar na Gaillimh agus an chosan sinnta go maithacha. Fortune Ceannais ag Ryan Conley. Conley Trast an Ceannais. Agus í forte ag Hanrahan arís, Cosintúid dente ag James Maguire. Hanrahan siar go fada le Shane Rather Shaftalor go Jamie O'Dillon, Jamie. Leis an gittóg amach, pass jazz amach. So the fair for cúlinn níos luha bhfuil an Dara ceanna teacht ó ina maithir ní dóla bhfuil san níomh sin. Tá go deimhin tá cúlinn eile scóir ag ina maithir. An Dara scóir aige an éifeachtain ar hagad ar nonsaí. Agus gaile ní trí cúlinn chun tosa arís. 8-5. Mach Lorna Park in Bristol síos ach Ferris Tír Eoghain fell denta ar. Trastra go fada le Lagan O'Connor. An O'Connor is na go Tras an Ceannais agus Tomás Gallen. Tír Eoghain Gaibrin idir isteach go bhfuil chance ar Dinnig ar scór, a si faideach. A tu fa faideach sa Beilehaileach, mar tá sin is ras go Charlie Meenan. Matthew F. Daly mo an seo, fanat as í forte ag Matthew. Slash came, Praba, an pass lábha amach as eisna gol chun cín ar íst. Tá gabrin tá sé forte ag Matthew F. Daly is. Tá sé géalo tá chosid genta sin go sin an neachtan, donna Gaillimh. I'll give him from a throw fast amach. San Shelf forte rash ag Tír Eoghain arís. Lagan O'Connor ish. Brennan throw fechen an other again. Chance start to Berta Fanat to drop Matthew F. Daly did a div. Show them chance as he can't kick out there. Cehúil sin. Does he sin hard fast on. Me ballach cinse cefuór an scóir sin ish le HÉireann. Ach tá ceanna le fáteacha an ish agus gá chólinn idir na fórne arís eile 8-6. Evan Burke. Mach to Lorna Park. Bristol síos got a fechan, fab sí sin. Is he forte ag Hanrahan arís. An pass go Trasta aige, is he forte ag Gaillimh arís. Ina maithir. Strach go fada le Joey Culman. Slash came ag Joey, tan Shelf fós aige, well, tan Leroy fós aige. Cosintúid denta Tír Eoghain if genta rash forte rash go sin an neachtan arís. Ó sin an tort faoi, began ar cantanú kickáil go skipú, cechaú sin go sin an neachtan. Tá sé sin haar bar, brat orráiste eile ag an neachtan, agus Gaillimh is inithe ceithre chólinn chun cín. An scóir sin go sin nachtain ar éigen lethecin chun cantanú kickáil, rinne seo go maithe. As cúig nómad is fiche, tá siad ceithre chólinn chun cín an Ceannais, 10-6. Conor O'Neill. Rugan chuí citte ar gansin ach í fáte go hálainn. Má Lorna Park an sin. Brian O'Buchan a goil siar. Ní O'Buchan bhí an ach Rory O'Neill bhí an ach seo le Vincent Garmin is. Sin trú ras go Lagan O'Connor tá na Gaillimh tar an siar. Brian O'Buchan is. Trasig fada le Matthew F. Daly. Matthew, dinne sé iad pass bhla glachtar best rís a torfin scór. Sin an ten pass go right. Is he forte rashing Matthew F. Daly tá sí forte aige. Is tá kick síirsteach nó aige mar dagan éonar das seo agus bei kick síirsteach in Tír Eoghain.
agus chance go scór ó chiic sír chéad cean. Agus chuna ceantreo bhna Conan Canavan. Ní sé lúte róvinnic agam agus nar tuiscin tú Tír Eoghain Canavan smaoine tú airgil hÉireann as airgil hÉireann do Conan. Ní sé lúte róvinnic agam go dtí seo seanta ganis. Scór hen a glyficanis ola. Beidir go bit Conan fór an can níos luha. An ceantar bute har a tras don aige. Tá Berna leidathe. Trí chúlín etra inis. Dehe seacht. Cill Dhéagláin na mí. Evan Burke, Machtí Lorna Park at Ríis. Shella Fotarashi Tír Eoghain tin níos fearnis cúpla nóid an ós a chin amach na Gaillimh. San Shella Vac Ríis Brandon Mogucan. An Carry Lorna go fast after she fós Mogucan. Danis go Carry. Carry Benno Suas. Rash go Mogucan Ríist. Mogucan sauce dul tras go Rory O'Neill. Agus níos bei Tír Eoghain faideach Ríis. Mogucan Ríis. Slas céim. Tá sé gan tuairt faoi, tá sé builte ag Mogucan nachta. No, go genta go jazz aige. Genta go jazz ag Brian ó Mogucan an sin. Bei Tír Eoghain sásta le sin. Ar leideann sé an Berna Ríis go gá chúlín agus mar dearann tá sí san na gimmert at 9 gaoithe atá láidir an seo de hocht mar sin. Gaillimh gur liúir eibreamach an seo. Gur an cans rais go éana maithair. Agus an sleis céim deas an sin. Cíáilte teach sa spás. Agus nó is ag Tír Eoghain a bheits an chiic sír sin ba. Reit ar chur a cuasaí seo bhfuil imreoir gortathe. A chur leiis ceapan seo le chur ar Gaillimh chunig muid duine an bhór leiise go leisteach ar an chumach. Sílan gur ar Gaillimh tá chiic sír an seo. Ná beidir go stoppa chur nimmert mar go chur leiis le chur Táman de lenacht. Shella an lá caite glán cholína Gaillimh ón ó Ginán Fotarashi Tír Eoghain. Charlie Meenan a ciiceáil isteach híisiil pas jazz híisiil isteach. Seo an chance Gormley Ryan seo. A Chantra Cole Tír Eoghain. Chantra Donncha Mogucan Cole ag Mogucan ag Brian ó Mogucan do Tír Eoghain as muid fíorgágar le ham agus iontar táime scór áil ní cheis faoi an chéad cúil agan an seo. Agus fágan se gohfuil Tír Eoghain goite chun céin an seo. Don géad uair. Hena hochtan is le náid de. Chuntóir sin an gro sin an Garvey chosantóirí na Gaillimh. Is sé féile Gaillimh scór eáil beidir cuasaí harint chorm ribh na hama. Tá sé fáilte ag Hanrahan tro a bochan ceart. Hanrahan ina chittó gacha cinál Gariones as gan sin sé hénrás a snírút titan sí méile chúl chormach le na gurna sin go gúlbare. Oberwachan sin agus rudí gadru go mag a HÉireann tro Matthew J. Daly tak amach. Tá Matthew J. agus Matthew F. acha. Can orders in row ord Fotarashi Gaillimh Ríis. Gargamag le ham Johnny se pas go trastige. E tro Shane. It's a rather who's my zero on Televigar and Homa. Kick out his Jahi Shudanish. Fotarashi Mikey Mitchell. Mikey Mitchell is just the lore. On kick and chin, egg Jenny or Dillon, Cahol kick Jamie, to kick Jamie, or here in the lava clay is a great draw. Shannon hit Canada or a move, egg Gaillimh draw into gate la. Tá tríochanomid caite seo hagan. Ceapanach mai mór an eile agan sa géad le. Agus Ronan O'Neill réichan na ciiceáil amach. Shella Fotarash. Ó sin an neachtan. Right go Adam Healy, tá si chuneá sin Shella Fotarash ó sin Ríis ó sin an tuairt faoi ceathóla kick sin. Tá kick sin haar bar Ríis agus brat oros de eile.
An neachtain a ríis. Agus gáile in í chun céim. Ach léiríonn sin cecha láidir atá an ghuí anseo. Náidir dóíoh héna hocht. Sin atá agamsa. Má chuid méid má sin de feimú. Búte mach sa lár, se le fáte gáile ríist. I lechbol í lár, Oliver Súlaháin amach. Shane Rother, Shane Garnisteach. An se le fós aige. Cáilte aige bhfuil. Gur an pasta chuir siar sin. Coinne sin nis agus gáile gur spása álas an se Jackar spása ála gcónaí an cantin cicáilte ceachil an éireach sin. Tá an éireach sin thar trest an ríist agus ceanráiste eile ag na gáile bhí. Náidir cairde gan is le héna hocht. Mar sin tá siad ní trí cholaíon chu chéin bhfuil freigra amhacha bar a gúil, tá an cúil ceile go thomláin agus cúnaí sa breis fáte a chic amach. Bus go méidir go meach leham an seo níl fós, se le bhíh Tír Eoghain. As se le bhíh Conan Canavan. Canavan a tuairt faoi, tá se búilte an taobh lína cechhil an éireach sin ó Canavan, tá an éireach sin ar thaobh na lámhaid deise. Dara cean chur amúid Tír Eoghain, Canavan chur amúid Gaillimh. Ní fadháin fed le hama cheapin an seo, Cill Dhéagláin. Ní fannacht le Evan Burke, lí rud ici cáil amach. Má gháin óméid. An cúteamh gortaí im rion seo. Egan Rachel, Ian Howley. Ní léon deafar Evan Burke. Evan Chap tips on the park cap, tá sin go dtí. Fáilte th bar in a maithair. Tá ina maithair gimmert go mád a gáile sa dí lechúil. Kick sir gnóí aige. As féidir lenat ráí ar nóí. Sin Rother sin agus a teach go tréir an seohanis. Oliver Súlaháin. Spós ag Oliver sin dul trasú dí Hanrahan. Tá Hanrahan slochan sin ar bres rasca. A kick an seo ceáil a kick is a gittóg, tá si is méile cóil. Tá si go rá a tras an sin. An fear chat amach a chur dorn le sin. Ní bhfuil bailach cinnte cé bhí an is trithe méile cóil. Sé a Mikey Mitchell a bhí an, Mikey Mitchell. Mar sin cicáilte amachchas tá fed dahamar séit an seohanis. Agus gáile dolisteach sa seomra feis bhí siad gimmert le cór na gaoithe an seo. Sa géad le ach tá siad ceithre cholaíonn chun céin dur mochuid. Mochuid figurí, ní tamar na figurí céine ar chláir na scór, bhfuil na figurí céine leir nót an réitear a choréim chuma ag le hama an seo. Scóirtá agam sa gáile nóidir cúideach Tír Eoghain héna hocht. Sean had chance to score. On kick ord. Agus tá kick come up. Hard trust on kids. Did you see Meile hole? But she fought it. She had a full sock and long toss up. What she was Agus got hard trust on it. You know, towards the score. Couldn't you just Shelf? Chance to score when the kids score feck again. Ton kids score feck again. Right father of Thomas Gallen. Mas gan toirt féile ina chit dó cecha bhfuil sí sin, bhfuil sí go maith. Tá sí go maith. An roiir tá fáte raise hen an ríis. Spás Cluiche aige dó héin, agus sin búte ceach bhfuil sí sin thar tras an scóil ag siúd. Seach go tréin an tráis Rory O'Neill is ar bó, fósaigh Rory O'Neill le a chorn. Agus Rory O'Neill. Pascal Rai go dtí seo seantar Shantar Cole and Timmy Thomas Gallen. A matter if we took her in the Hudson job, and Hudson Jensen Trin. Forturash again, a matter Rish, and a matter towards feet, and she kick her to Eggy Kecha, which she's in her trust on. And kick, Gloater fads, will Brattaroshta, Tom Brattaroshta. Like an O'Connor, Rish. She's fine to take a main chance to get long toss of Matthew F. Daly, Kechwichishin on Matthew F. Daly. Thought she should. They should get Togamach, past Jassamach. Should have fair for Cooley in his Luho will Dara can a chat. Or in a matter, and Dolan will Neerixon. You know, they get chance to start to Bertha Fana to drop Matthew F. Daly to the div. Should then chance as a catching kick out, Kechwichishin.
Tá sé sin Har trasán, Cos bhá denta tírónach if denta ras fá go sin an neachtan ríis ó sin an tort faoi be an ceanú kiá go skip ceá sin go sin an neachtan tá sé sin Har bar brat óráiste eile. An ceantar bút Har trasán aige. Tá bena leidethe. Agus is bei tírón fáideach ríis go gan ríis sleas céim. Tá se an tort faoi tá sé bulte ag go gan nachtá ná go deach híisiil pas jazz íisileisteach. Seo an chance gormlé roiin seo á seantar cóla tirón sé go gan cóil ag ag Brianó. Right go Adam Healy tá sé chuneá sin teileh fáte ó sin ríis ó sin an tort faoi ceála kick sin. Tá kick sin Har bar ríis agus brat óráiste agus gur spása agus sé deach spása a gcónaí an can kickáilte ceáil éireach sin. Tá níir sin Har trasán ríis agus ceanráiste eile ag na gáile bhí. Spása gáil bhar sin dul trasú dí Hanrahan. Tá Hanrahan slochan sin ar brat rasca a kick ceáil kickta sé gitág tá sé méile cóil tá sé go Har trasán sin.
an sin. Agus bhfuil chaá tagartíana don trí bhrat oráiste tá ordaigh ó sin an neachtain an seo, trí chic ag tímógan stúa go agus sórnaid an scofáte ag siúil a choríist beidir go éirinte sin cécha láidir sa tá an chuí an seo ag Cill Dhéagláin agus spéisi sin na cuidiú le Tír Eoghain an seo in san Dara le. Agus Cluiche feic agat hamará agus rud suntas a chéúra fa deara níor a háirt gur mú Tír Eoghain sa géad le agus chur mú agus ceanháin ag de Gaillimh agus ní minic cinú sin an Cluiche Peile ná máíochtú go deimhin. Níl muid go léon an ahrú gente ceachtar forin inis, so tríocha nóméid idir cean go na fórne seo agus áit glyfa lechannis na hÉireann ar nói má bhíonn siad corran pre 60 nóméid i mar for 50 nóméid go an breise má tá siad fós corran an íir sin beidh na cicin na éirice agan. Agus an cúpla scóir sin nach na cinnte ce fuaid ó sin an neachtain for cean na Gaillimh agus tre conan Canavan a for cean Tír Eoghain. Caitisteach mar sin agus an sellh aráis agus sellh ag na Gaillimh ríist. Bes gimmer san naine go hin seánis Jamie O'Dillon. Go ruúr Jamie isteach le na kitog, past jazz station gin handis na séthe a cosid wa dent ag Tír Eoghain a bhfuil hanrahan gen bhfuil si fáte aige. A si fáte ag ó sin an neachtain oberwahan seo seans ar scór beidir agus tá si chorbú sin ag Ryan Conley agus bhí seans aige as chuir se lábhsúsla na chléigean láthreach mar bhíos aige gur seans glóir sin aige ach bhfuil kicksíirteach, tá kicksíirteach, tá kicksíirteach. Gaile agus deise go chudan a bhar Spórt ó sin an neachtain na teachchan i cean seo bhla gus tá bháisteach stoppa hin seo i Cill Dhéagláin. Mas tú cechoil an ghaí bhfuil si go láidir céine agus an chéic ó sin an neachtain ar a trasnán mar sin Gaile is i mithe cúlín eilech an céin. Náidir sé deag le héna hocht. Curtis Ceannais, telephone in Brennog McGuckin, for Shashudan Cool. She'll go father Nish to Moss Gallant, I'll go Holland Score take the Moss 9 agree Hick and their relationship me. So Sathairn on her cool will can't put the trust in Gallant and say, oh, cousins near shock gentle chin, egg on again on, long holy, na Gaillimh, Renders her board, chat trust as Murracadonic, Vech, on cool, egg Tír Eoghain. Kick Caragúig acha, sin goil. Ja, tá kick Caragúig acha, acha an chosins go George and gentig ono gnáin, captain na Gaillimh. Is that Réchan and kick shot woolen. Ja, brother, ratchet of rat the hair and they hear the better enough when we bailach larger species again, like. Time fiction, bolsa, a time fiction, current here, no love a gesture. So 3 ears Kermoy Tír Eoghain, ears 1 Kermoy Gaillimh, Gaillimh Cúiche in for Keen. Because Hono made Cutter Jogging in on Dara. Evan Burke. Luan am all. Gentlemen, Rachel shot. Fine a Hallunt in a Burke was it. Kicks here horse in the hundred. Shell of Cultures in the Gaillimh. It was a chocolate train and jog. Here on about it. Moss Gallen Reach. Ryan Goody. Long toss up. Matthew F. Daly. Catching a Gormley. It was a kick at Gormley. So she come up. Vincent Gormley. Kate scored in the Dara. Vincent Gormley. Bernard Lloyd with Caracoli in reached. Dara scoring, Vincent Gormley in shot. Evan Burke, he's that odd catching can board to vision to or the nose brushes sheets when Shellef watching Tír Eoghain reached. And Dacherty Gaillimh Shellef a chunneol on the kick in the back hand, Matthew F. Daly, Ryan Josh up, McGuckin a kick on hard, McGuckin a kick on the green, the hand of those scored to a shoulder this. I saw Tír Eoghain attack the rash. 3 goal in the 4 ish. Nashkel, not just shade jug, the hand is there. Karen Nomad catch against the Dara.
Burke. She is so and Shell Fortune Tantra, Joey Cullen. Joey Gira Elo, Jan Corriganish, the Ocean and Achton, and Torbucker, she's a good chin, concentrate, cousin to squadron, Jenta, on corridor heroine. The Hello Jaslan Butchega, I was just finishing your own Matthew J. Daly-nish, arrived, rather the captain for the Kieran McChrystal. McChrystal, Erithalha, Shell Fosega, kicks here again, Nish, Donncha Roy. Lagan O'Connor. Tá contort fao Neil, tá sé Pascal Roige. The Rory O'Neill trasanish, agus I fáte Mogucan Arish, Mogucan Shear. Agus Fecher Gold, Captain of Fornium McChrystal. Michelle of Call take a Thompson. Fáte is I fáte Rashi Mikey Mitchell. Fáte fáte Rashi Gaillimh. Agus just in chapter of Rehunsi. So sé Oshin on Yachton. Mikey Mitchell, Rashka, Anna Maher, holding to scuff, fought against the gate. Joey Cullen and Ishbel Tráchtaire Parker past Jazz Tráchtaire as he fought to Jamie O'Dillon, Jamie Stach. Rogaway, Cullen, Arash and Trohanish. I was will kicks here, talk kicks here, Murdoch and Enra last. I was by kicks here, starting Gaillimh and Kieran Collins, the top from Keane, fell gentle shoot, Jessica and Barna Avedo good car reached. Shane Omed Kata Agan and Chop. Aaron Hanran Hook is a kick shot. Aaron the Mrogaboy. 3 holding scorers to Egger. Pero on numbers. I was kick 0-1. She should kick out to Ordiga. August, so she kick out to her trust on again. I didn't need Carol holding contest reached. Oh, the shock jug headed it. Kick him off and Shell Fudging Aeon Curry. Blue attack. Oh, left the guy, but you know, he kicked her to fast again. So, okay, we'll bosh the hand on Honey Bunches in Ton Leroy de Prabba. So, Ton Fork. Come on, from the park, come on, Cill Dhéagláin. Crystal Lurga fastest, so she fought it again. Kieran, captain. Trasna Goody Lagan O'Connor. Lagan O'Connor, Macher Tív and Ceannais. She'll have Aeon Curry, Tucker and Keane. Gary Owen and Chenna Titcham and Mele Chul. She pushed him fight for she a goal bar. That's come on, Evan Burke. Evan Mack with Jamie O'Dillon. That's a slot of Rashka in a Maharish. And a Mahar Lavlock on St. Thompson. Touch of Echo Foes. August Tosha, Egg Ryan Conley. Titchan Ryan Brigade here, Toshi fought again. Well, shot every more hero, more Echo Boys. Shane Timochin, so Captain the Major May. Stop about Courage Number to Joe Stetoch. Kick Sear. Nav Euroch of a Hegna Gaillimh, the Keenest Knock Federal score on Kick Sear. Nor pay over if Cordish, Corhancha, or Ladog Heroin. So we're going to have a roll on that. I sheen to jog as a combat, you know, Dara or a north to and chop. There's that on. And we're close to no made catch I'm gonna chop and Dara that. A bit Kieran Crystal's on, Shay. Kieran Crystal's on, Sheelum. Oh, Droch will have built to hero and chop as a captain. Then they're going through the gamer to Dara. Kieran Crystal bocht da Zergenta Egge and Chop. Got to cushion you can all into that air. Nachmas get the Harlock or hitch and a snap. So pull a bull to air hero and Kingston. And then here come Kieran Crystal chat to Shacharish. Now read it. I was chat to every shock jug chat to shot on the arch. Ed Fairley of Dara. Aidan Farley, Martin, Tuckerstach, Ganzi, every shock jug. Nish, Johan kicks here, Navir can be Gaillimh. Joey Cullen and Adult Trasnet, near Shishin Bulter Wahi Joey, Shell of Fotcher Rashik Tyrone, in Varta Tuckerstach, Aidan Farley.
Well, the Matthew F. Daly watch shears again, la, or reaching the 9 degree hill, so a goal of the shear, and this is the gamer's special goer. So the Lagan O'Connor. It's a Gormley-ish, thought Tomas Gallen and Lurga fast, so she fought like Tomas. So she's Caracholin and Dara. Watch the rash Richard Tomas. The Rock McPedrick could be, Richard School could be Charlie Neenan of Lynn McKean, so the Matthew F. Daly. Rahama. Slash came with Matthew, or Rash. Go Brian Old McGuckin or East. A brief score on Ligo Gisha. Guckin and pass Ishil Roy and Ceannais. Gentle Jazzy Vincent Gormley, Butchik Vincent Gormley, Achzi Cora, no, Tashi Cora Reeve, no, Cheshire, Big Vincent, Shina Cathro Canada Coramu, Egg Tír Eoghain, Nido Canawan Coramu, Egg Peladori Gaillimh, Bujisha, August, Ní Minic a Deirtarishin, for Ein Orin of Villa Gimmert as Gaillimh, Nachula Canawan Coramuka, and then the Carahanomed Imra. Kikama Gavin Burke. Called Nanny Gyree with Titchin GY, see what you're actually Tír Eoghain Reach, Kicking the Justice Spórt and Ceannais. So the Gormley Reach, a Gira Elu, Tashi Gormley, Gentle Jazzy Gormley, Tashi Spórt Craobh O'Hain, as he should put Dara Trastan, score rolling and Jen Fotching Vincent Gormley. And 3 who cannot score Vincent and Ceannais. Arshen, because still on with Catch and Chop. 3 keen at it reached Ella. Now the shock jug heen heenjog. As soon as I can wait a couple of the each after shock or the talking. So not to mean a panel on lower. Evan Burke does a gig. Macador Culman needs to fight again to she brushes she's in Shell fighting to run reach. Jack Curty, a guy that can't tell how Lenny Gick back in. Gentle Jazzy Tomas Gallen, the head of Jen, Foster Rashing Tomas Reach, Tomas Shocks the Lord. Father the Charlie Neenan. Shall force Aching Vincent Gormley Reach, Vincent. Garish Dach, Tasha goes to go for Neil. And pass out for the Foster Rashing Galia in a Mahar, Geo in or again here. Foster Rashing Reach, he's a place to Mach, kicks here Mach. Untokel in a Mahar Joe Camera, on to Spontus White. Foster Oliver Sulawan, Oliver Sulawan, Ryan Ceannais. Father Lorraine Conley. Conley Gira catching the kick out shots to Spórt. She fought it up. Hanran shot the Macha, she butcher Rashing Tír Eoghain. Over Roger again, Farley. Shog the Hulty Oga reached. The fan tiny of a joy, Cill Dhéagláin camera. I saw one of the took a strong goal, you never think it. Tiernan Mitchell, Martian, ever think it took a strong Gaillimh. It forced 3 holding Hukeen, now just shot jug in a heenjog. Roar Lauder Jenning and Lachfully Lorgs, Gahuchi Shitnuchi, put our trust on, Patrick or our trust on, like Aeon Curry. They're every Kayla hooked on a Cushlan and Zerter. You shouldn't have thought Yen of a Ceannais, a Tír Eoghain. All scoring E Kayla. August and Bernard Leidenish, but Tír Eoghain. Caracholin Fotchik Tír Eoghain. Who's and Dara Lahat, Peile in Gaillimh. Without Gaillimh Fos Keen. And Forest Bar, Garrett Novola. And the Macht draw reached it. Now Sullivan Thompson fought it. A Culman. August. In a Mahar Ceannais reached. In a Mahar and pass. Ryan Conley Shear. Other Joey Culman, Rashka Conley reached. Rashka Joey Culman reached with Spórt again. Chancha Macha Fada. Le Dara Kelly. Dara Kelly's just the lower. Kick Ishin Shinistach, a draw Hanran, Tashi Fortune Hanran, Castle Chenchin, Tasha Pravin the Nero, Jesse Fosik Hanran, and Peter Skillig Hanran, Kahujin, Harry Traston, Aaron Hanran, on score. August, 3 keen at reached. Shannon Kuibu Collins Project, Aaron Hanran, as the lane just free, or Henry Leroy in a row, Tasha Consorts, 3 keen on number 2 kicks here. You're more Spórt in the give you on and Spórt to Craobh O'Hain. Obviously, much better not lab out of Richard Dara. Gaillimh Fos, Contossa and Chop. Shallivik Tír Eoghain reached. Kick on your shots of Spórt, Stach and Drum McGuckin.
Shashaga Mat McGuckin. Pascal Reich was in the match with Daly. Centre Coolidge out to Rowan. And the Cool scores in lead. Goal scores. And Dara goal. Donncha. Matthew J. Daly. Donncha Campson. August Tyrone in it. Or Cool score. The Gaillimh and Shaw. Dara Coolaka. Ibrahim Jazz. Valach V couple of Bernlas a Gaidla. August she throws Berna at all. August Chris Ebrigadier. Let's ever run it, let's regard it. So she's the initial whole score, so she's 9 degree hit. I shot Tackaraka, push the sheets and shit. Is that Shella Fotcharashi Tír Eoghain? If we need your Colonel Shevlin, one of the Ella that took her Stahaka. Nish, just a hit score relevant, Tau to Huncho. Tír Eoghain Dulcan Keen. If I can off Dara, so then Matthew. If Daly. Sheer Khafada le Canavan a place go region jump which is the spinner cool force Canavan does that Dr. Shees Nish getting my court on and my court Nivei kicks here Skurting going on in the Kieran Collins and our spandal court to go a recho bata and fucking a ho egg Ian Howley lesh Carcador Sean Chance Nish Tír Eoghain Dulcan Keen Fishit can Keen or Donncha Brian McGuckin Cools and New Nome this fixet. Near Warsha Shinroada. Sean Chance Akanish. Dulcan Keen reached. So Togolo Hutama, Cartaget. Obviously, Butcher Harrow Trastan, the Conan Canavan, August Todd Tír Eoghain, and Michael Keen a drop. If a Lackhanish the hÉireann. Shane O'Madeir catch and chop. The cool, Shnid the Rodit on Cunal. Tog Craobh, Donncha chop, go hÉireann. Kick a back and Gavin Burke. Brush the Ceathrú, has reached Ella and Shella Fotcha in Tír Eoghain. On Jacker Gaillimh and kick a back hands again. La August Dara. August Sashi the gear cost mark fucking try will Tír Eoghain is not vac her lager or cool the Gaillimh. Kick to Machar Teve and Chin. Lagan O'Connor. Fotcharashi Lagan Reach, which is the winner of Hulella Nasto. Lagan and a Gordon and Donncha. Lagan and a Gordon, Hard Trastan. As Tír Eoghain and Ish. Peile and Keen. Do car jug, no, the hawk jug. Agus well, Jetta for sure have it. Jackarnish a Gaillimh have to rush by shot. Near Tom Fanta ach, and Jacker is smooth at a shell of a hunnel on the geeking of a hen. Curdianus Evan Burke and Donncha. The cares was Evan $100 clay, $100 cheese and lord, $100 yesh. Ach, Nietzsche the nan and shell of a hunnel. Donncha Deer's region lower. Cognac and Donncha. Pascal Reich. Go Killian Brown. Carn Strong at the staff. Killian near a Kiction Rowa or Tangwal near up. Drug kick into Killian. So kick Schlass of his on Tír Eoghain. As Rudy Dull in a Vover in a Trosh of a Kappa near a Kiction Rowa. He's trying to watch in Gaillimh reach. Nilenia Kudun let Shane Heenhan. As Nish v Clabrocht. Is Lerger Clabrocht. Martha she took on Keen and chop. As kicks here Shah Gaillimh Ceannais. So by Jeshin Johnish. Like Aaron Hanrahan on Berna Alidu. Snan Rodenish, ni Federland, the Velo Oscar and Rator, by Austrian, Schnarlins, to Trustacha, August kicks here, Eskama, the Kappa Egatroshanish, like Aaron Hanrahan. Couldn't one, August in the Ford, August Genta Eget. Och no, my dear Kate. I was cooling one is in the forenet. How took the Gaillimh scores and all. Skate score further Shane Ahmed. Kick him off bullshit. Shellevik Tír Eoghain reach. Thought shit in the nan. Shelleva all on the kick him off hain. Kicks here Brunta or Hunchin. No, the need you. Do card no, the need you. Cooling one is in the forenet. Tír Eoghain or none reached. Shock of Father Vincent Gormley. Gormley Gira Elunchin or Evan McDonough. August kicks here Machanchin. Well, I'm sure 3 keens a gate, lad, done
Roaders Leroy dan Ceathrú Ceannais doesn't get great short in Howley tá chun súil here a chósaí Gaillimh Tráchtaire agus Dara Kelly ach tá brúnis agus anbhrú teacht ó leid Tír Eoghain an sin an teonis Lán Chúlaí déanana go ónú ginan na breanna which right Joey Cullinan Shelf Culture Joey Cullinan agus Kick Dá HÉireann na rudí beganis a dul a 9 Gaillimh an seo Feictar hon agus beg nach fichan ó méid caitean just an Dara le tá siad cúlín chun deire ach tá siad go áil níos deachtar na Shelf álaach tá seanta siad cónainn Ceannais agus má héanana ceantar thar a trestan an óid beidh brot aráiste de lim brot aráiste ordaí ag aine as Tír Eoghain go fóileach seo seanta siad cónainn Ceannais agus is léir búil te muineach go sin an líne cearchúsa tá sé hartar cearcha 2 méadar amach ach tá an rí chuidú leis seo bhaintíí mug an stúa is léir búil te muineach go an fan go bheith muid ní hen chéad Ceannais is airgeil hÉireann amach action gentige ó dhéanann tá sí builte an ard tá sí builte fada ach tá sí builte ar hÉireann na rábh deise so chuig cinn chuirmú ag Tír Eoghain an seo Tír Ceannais ag Gaillimh ach tá Tír Eoghain fós chun cín agus an féidir le Gaillimh se le bhán an gicimach Sinnín cheist an seo och nó méid na mar sin fanta den gná am an seo i Cill Dhéagláin a bhfuil borcha teachtaí seo an se le bhacha níl ach níl mar gur á fel dent an tam sin Cillian Brown Gaillimh teachtaí sin is ó go leor céimena ghlachas bhíontá ceart an sin le Cillian Brown ar tú tíir na chuineocht an Shelf Culture í fáte raising Tír Eoghain But níos conturtín ar hensiad ar an nonsaí go trá seanis agus na cúil sin atá déanana domáiste seo an chicin is ceholinn chic sin tá chic sin ar a trasán Tír Eoghain í gá chulín chun cían is dó cúideag nó den nídeag Spórt deasan sin well tá dóhan ama ag Gaillimh ach mar bhain tú Shelf tá se an dechar éonú de leáil cé dhéanamh Evan an tamseo tinse go tíomh na lábh deise agus tá Shelf Culture ríseacha Vincent Gormley agus tá se acurid Matthew F. Daly sin Dan O'Ellis na stoci hí me gan an torsfi scóir níl sin tá trest an seo go Rory O'Neill an Ceannais an Carrie fu se cúlín deas níos luchas a géad leis Matthew F. Daly ríis Matthew Gera éú tá se Bert Gaillimh annach Matthew lena chitágad sin nó tá cean sin builte ar híomh na lábh deise tá sé cinn chu mú ag Tír Eoghain í le Ceannais chu mú ag na Gaillimh ach tá Tír Eoghain an dá chulín sin chun cín dó cúidir ná duníideag an tamseo kick amach cears an captain méidir chu sin ceartaige a sin íana bhaid níos luha a chuir chum tá Shelfachas tá sí ar nonsaí ríisnis Caite go ráid seo Jenny Dillún Flash céimid Daly búteiste gill na bhorn féidir Gaillimh is scóir agus héanaáil féidir sin bh chuneal tamil mar ná riidir tá sin faoi bhrú mór sin ar fáhád seo de Joey Cullinan nis Joey Trasta go Cillian Brown as Cillian Trasnis go éana maithar fu se gá scóir brás a géad le tá scóir cinn le testal an na Gaillimh seo chun úidir misní thuirtgóh an seo a se is fear bh ó sin an neachtain ó sin Trasta fáda Evan McDonough Evan a Gera éú sin ó Vincent Gormley an se le fós aige ras go ó sin an neachtain a ríis Fór se brot aráiste a géad le se le Shane Hanahan amach tá se fatig Aaron Hanrahan go háling Hanrahan le héú sin an Pascal Roige so be Gaillimh fáide chun job fan si go dtí go méid seans cearta gin roir so de Tiernan Mitchell Ryan sin ras go Hanrahan ríist ach tá trúr ara trúr far a Hanrahan sin agus tá tí halbh genta ag Tír Eoghain hí sa go bhfuin an bochel contract tá kicksíar go bar Well gá ní leáil kick tíir mar tá se fáte Ceannais i Ryan Conley ní Ryan Conley mar scéil nach Rory O'Neill is teach an seo Brian go gocin an seo
Peile Tír Eoghain tá sé fós mo gocin garisteach ar góla sin na ggéire éú lá chola na Gaillimh. Shed fós ag Tyrone Rashka Éon Carry. Éon Carnish tí mugan stúa chen sesin Shear. Shear an Ceannais. Go Charlie Meenan. Charlie Meenan Trasna. Go Vincent Gormley. Queen go with Tyrone Craobh na hÉireann Norris for the Gaillimh Rashwishan. A kick sin will score Ella August tá Canna le facha ag Tyrone agus Tyrone is got to 3 cholín chun cín. Juna mark a major go bit Tomás Gallen for a canchen in me omlan Keitse. Ach tá sé slánú ó Gaillimh Ceannais cúin med fanta aca. Dó sé joganis ná den níjog 3 cholín in the forne. Evan a Tráchtaire can father reached. Mach a dro lár na parke. Shell facha Rashig Tyrone reached Elle. Éon Carry Ceannais. Chun cín a seo shocker to Matthew F. Daly. Matthew Arash. Go Conan Canavan. And if Conan is, I guess that, well, that's right, Capel will say, a Vower hero and a guitar on it. I kick Sean Stach. Should a kick, a Vincent Gormley, to need Vincent Gormley to on, Matthew J. Daly, to Session Sausage in Iraq. I guess that score Ella Forza. I guess Tyrone, Dreher Ichele. I guess that, to keep Kerricholing Hun Keen and ish. I guess that's a Jacker, Bohr, Rash, Ekal, the Gaillimh Chummer want it cool. As a cool all, Catu Shelif all. Evan Borkamach reached Elle. Fodger Rashig Tyrone. Fodger Rory O'Neill. Got Rachel Tosher Tachtan Shiraz and Gaillimh on ear to Gormley Trast and Ceannais. Rashka O'Neill reached. Kick out to Egg O'Neill. Agus in out on Country Curramoo. Shocking Curramoo Tyrone and yo. Ach. Tá dóhan gent of a capra florna score do shocked now the need jug. Agus that I need more on a Fontanish. Arthur Kerenova de Martian. There ma Urdorsa. I need Urdorwan. Total church na Canon Rater. I kick him off. I was a shell of Forza and Galia and kick him off. Nietzsche and Roger. Rovinica comes to Cliffisher. In Rotarngi Shear the Ceannais. As the Shepherd had all McKean, Chin Cormac Nachton. Was Baron the Forbacha. I was a Ben Shade. Or to be on Carter Do. Carter Do and Chin. Sponsor. Go Charlie Meenan. She's going to make about Charlie Meenan a 4. And Dara can Durnach a 4 Tyrone and score Durnach at the Carter Do sponsor go and chop. So keep fogging to Shin. Go will my Tyrone are Ceathrú the Modella and Glypha shot. And my Gaillimh non buntosh that once. Tarifa once us. A very brush of us. I couldn't need more than a Fanta Aka. 3 nomad na Martian. Agus Pimeds ama Hútjuf Gorte. Ik ga dos Ian Howley cha. Reagan a kicks here Walla Tiernan Mitchell. As doing more Vic Hale. Can go a club in a traditional to the Peile na Gaillimh. Oh, we got it. Great hitcher na here. Nicha Hocht agus Will Cill Dhéagláin, Donnan, on Blubson or a Warren. Ushin on Yachtal and Ishtal, it's broads and kitchens Hachtal. Rashka Ushin a Rish. Ushin Ishtachanish. Joey Culnan a kick out. No, the Iro Joey or Hiv, na Lava Clay, Lagiro to Joey and Chin. And Dara can Curramoo Galia. Ah, I could throw a shot. Capel can well, Paul Thorne Ella Kurstach and Gordon and Gaillimh. Brother or Urdo and Chop. Nila Arthur Gonomed, Fontaine, Peter Began in his loop. Ronan O'Neill. Colamax and Shella Forterash Galia will. Paul. Shane Heenan and Ryan Ceannais. Oliver O'Sullivan. Tom Innsbruck Drucht. Was his special test on the GAA Beo. So the Crudal Cheleva, Carcadoc by kicks here, Stalker Bay. By kicks here, Stalker, Octoshiad. Kerricholing Conzerin Chod, or Shockchog, Nods and Nijog. I was Neil and Club in the over. The Machon with the Nomad Zernoch and Chop. Came in Evain Dirton Amakuch of Gorte and Howloha. Peter Hall Nomad and Martian.
Right, when he kicks up with Tiernan Mitchell. Dó shock jug, no the knee jug. Agus is cosúil go bhfuil cumann na maithe ar hÉireann an seo. Gaile a chail clifa canis honnacht til cúlín bháin na Roscomáin, bei Roscomáin a gimmert a nocht. Ag a seachtach log, na I ghuire, tánistí ola. Sin síta gaile frádolgin bheit capla nach bhfuil Rítan a bhí chun tosa, tá catch an búltain is bhfuil lead fear le atá. Spéis ag tíróin is tí gádomh déna cínte nach mán gaile cúl. Aaron Hanrahan chun kick sér se bhla agus é horta rascuid trí. Faic mu bosta gaile din taobhír a bheith siad go bháile díomach ar bost sin. Tá an tríocha catch an teáis, ten se Tráchtaire parke. A machchatá an líróid na dul agus well, chutar sin le Tíráin. Joey Culnanis. Rashan Shohanis. Ten siad irid le chulí lár. Teach a ríseach ní len spásan, tá se fortin sé hínahan, hína gira. Was a spás levlock hat sin kick amach an Chelh fáte ras I Tíráin ríis, just go frúdis dollar bréhansaí. Chun sin Chelh agus tá kick sír gnóthe acha tá muidir am cúteamh gorta an Ceannais. Tá cumann na maithe cínte ar hÉireann ag trásna níl differ dá laiad ar más galan as cin fámeach. Más galan Tráchtaire fád le Matthew J. Daly. Matthew J. Daly is agus Ceathrú tá Matthew F. Daly tíh muide. Agus ras go más galan. Se bh chulín brás a géad ar bhí sin de fáil. Blocáil am agenta sinna go sin ó neachtain. Chance warning Oshin took a contal on the show with kicks here by Gaillimh Beo. Níl a dénach a náíireach an ceantar th Tráchtaire. Steach a méle chúil agus súil go féidir an duine chin tanmhail dhéanana leis. Bhfuil Evan Burke teachta tá seo chur tá seo meilt ama don na Gaillimh ag tráseo. Tá mu den am cúteamh gortathe, tá siad ceithre chulín chun deire, tá siad cúlán. Cé tá teachan ní bhla, Evan Burke tá teachan ní bhla. Is fear deach Evan dhéanais ná I chur teachtas í chur steach a méle chúil as béidir goach dorn or de chin an action dhéana. Tíirtíiste an lína carcha cúig. Tá sí butig Evan tin siad na híhann lábh deise, tá Chelh fáte rasig Tíráin ríis. Is gaibre na líróid amach an Ceannais agus a berta teach tá se fáte Matthew F. Daly ríis. Matthew F. Daly rá trogdí Conan Canavan. Conan Canavan is tá ráiger, yes tá ráiger léad te ras go Matthew F. Daly ríis. Matthew F. a casta stachanis bhfuil an tuairt faoi hí me go rá a fe second níl. Mailín se scíos cuasaí ríis. Tá clog an bháhar na noltach an seo. Bheit a garmlaí. Tá sí cicáilte áard cecha bhfuil sí sin, tá sí riomh na lábh a clé. Mar dear an Cluiche bad a chumáil a scóir ag tráseo 8 gur múid Tíráin, gan a 2 gur múid Gaileach Tíráin, níos fear an seo na cúil. Ó, droch kick amach ag Evan Burke, seo seansa is Tíráin, tá seansa sé mo gucin, tá cúlán fáte mo gucin, gucin Tráchtaire cóla le Matthew F. Daly, Publishin sin, gan na Gaillimh is kick amach. Matthew F. Daly for his shots to goal agus well mar dúirt fear fad sin trí shock juganish trí shock jug den the knee jug tá Teradenta a Gaile a Grave Vinur Peile Electric Ireland the bliana fici a sé tá se buirte ag Tíráin tá na lenamuidiráach níl annachchanis a féidir le cumanís fear chuirlár na scór Publishin sin is a gig amach ag Evan Burke an áíre se le fáte ras a Gaile ríist kick sér stachobacha an dáhar chéile éis bei anna Tíráin bei Tíráin sa móta lechanis tá benach 3 nóid an cúteamh gorta a catin seo se an seána sí Tiernan Mitchell a chiceáil isteach fada agus a riomh na lábh deise an trú can chu mó ag na Gaillimh ní fada bhain an ó dhearnach an seo ceapan agus tá dóin gentig Tíráin agus gentig slachtarach well tubaist de vísa schools nach sin an sin drochic amach agus Tíráin Cill agus an cool fáte Matthew F. Daly agus iad chur as roiirc an seo ní len cheist faoi cechain ar an forin eile chonacht níos terne na cuirithe Roscomáin ar a thugann sin faoi háire
feic muid linn beis sin siúla seacht. Tá sé seo. Thosa sé seo go dó agus tá dóhann gentic Tír Eoghain agus nasúla nedó gearnach le Cluiche agan an teána sé second. Tá Ronan O'Neill a goid siar. Ronan O'Neill a chiáil amach. No, tá tréise eile an. Fáte reis a Gaillimh ó sin an neachtain, pas choráid runa sé a chuid, géad le. Jamie Dillon a reis an teánis. Gaillimh chuna leis an gartó dóibhte dé, Jamie Cullinan búlteach leis a giúis, ciáilte coolbar déanana go maith sin, búlta maith go siúd agus in sin an lábha, a chat sí fós ag Tír Eoghain arís. Dhéiteach mór an bheith fanta go tráseo. James Mark will build a cool number Emery, Chelevig Tyrone, agus no, kick Sirius Chachmastan. Don Guigu Ur, Nummerke Cameron and Glacha, Thomas Gallen and Tamsha. Gaillimh Gig Sir Trasna, Lon Coley Chacht, Ono Ginnon. Ono Ginnon when the first James again, let them cool, a stopper. Or lose the third of the Captain Rota. She forced to go on again on Amro with Joe again. Ach, and Nummerke Ganzi have bonus in there. First stress to chance Gaillimh. Oh, the chance to Garrett hand. Near and what? Agus that kicks here, Mach Tír Eoghain. Hope we skip Beaka. It's a Chachka train and Ceannais with a Canavan Orion Ceannais. Called to Aka Will. Shella Foss Aka, Tasha Crellin McKee. Kicks here at on the Gaillimh. Lower Amakuch of Gortia. Caddy and Shaw, Egg. Ian Howley. Rash agus leishin tá nádó gearnach séite agus an taxan gentic Tír Eoghain bhí siad níos fearr ní dóhann go aras par a Gaillimh seo ach na cúil a rinn an domarsta seo áit points maith Tír Eoghain sa le felechanais an scór dearnach an seo Tír Eoghain 3-7 Gaillimh 9-9. Sean he had chance to score. On kick Ord. Agus on kick him up. Hard to trust on kids. Did you see Meile hole? But she fought it. Shell of 4 socket long toss up which is Agus for hard to trust on chin. You know, retort for score. Couldn't you just shell of chance to score only Kate score feck again. Ton Kate score feck again. Right father of Thomas Gallen. Thomas can torch feed in the kit dog careful when she shen will she come up. Toss she come up. On rover tough watch rushing hand on reach. Spórt Craobh Dhéagláin agus is an bute ceann which is hard trust on score ag siúd. Shock a train and Ceannais Rory O'Neill is our bow. Fosig Rory O'Neill at a horn. Agus Rory O'Neill. Pascal Rai go dí seo Shantar oh no bhí Shantar cool and Timmy Thomas Gallen. Maher éfoach ar na Hudson seo an Hudson Shantar trin. Fáte reis again a maher ríis and a maher tort faoi tá sé cíáilte ag cecha bhfuil sí sin bhfuil sí sin hard trust on. Kick Glóte fad bhfuil brataráiste tá brataráiste legan O'Connor ríis. She's fine to take a man chance go long toss of Matthew F. Daly, Kachwichishin or Matthew F. Daly, thought she should. She get to Gamach, past Jassamach. Should have fair for cooling his Luho will Dara can a chat or in a maher in Dolan will Sneeviction. I get chance to start to Bertha Fana to drop Matthew F. Daly to the div. Should then chance as he can't kick out there, Kachwichishin. Does she in hurry trust on? Because it's what Gentle Tír Eoghain, if gentle rash for Rash goes on Yacht and Reach, or she in a tort free, back in the can't no kick out, skip, we can't always in the gosh on Yacht and so she's in her bar, brat or rush the can't you put a hurry trust on again? So burn a light ahead. I was in this bait, Tír Eoghain, 5 Reach, we're going to Reach, Slash came. Tá sé an tort faoi, tá sé builte ag mogocan nachta. No, go gentle isteach, hí siúil pas jazz hí siúil isteach. Seo an chance Gormley Ryan seo. Á Shantar Cole ag Tír Eoghain, Shantar tá sé mogocan Cole ag mogocan ag Brian Old mogocan. Right go Adam Healy, tá sé cúneá sin teileh, fáte ó sin ríis, ó sin an tort faoi, ceach bhfuil kick sin. Tá an kick sin, haar bar ríis agus brat oros. Agus gailí gé respása álas an sé Jack respása ála gcónaí an cansin kick an te ceach bhfuil éireach sin. Tá Níocht har trest an ríis agus canráiste eile ag na Gaillimh. Spós a Gaillimh ar gentle trest dí hanrahan.
Tá hanran slochan ar brat rasca a kick a chuck well kick does get dog touch it made a goal so she got her trust Gallen Reach right goody long toss up by UF Daily catching a Gormley and the kick a Gormley so she go up Vincent Gormley and Jackie got you still have a hunyo on the kick in the back end by UF Daily right Josh up McGuckin a kick on Lord McGuckin a kick on the green the hand of those on this so the Gormley reach a Tír Eoghain so she got Gormley gentle Jesse Gormley so she just spots Craobh home and she put her trust on score on it forced 3 holding Hookeen not just shot jug in the hanyug Roar Lodger and Lachuli Lorgs get what she shouldn't know she put her trust on so she fought in hand on Castle Chenchin so she probably the little just she forced Hanran and piece of skill like Hanran get what she shouldn't her trust on like Aaron Hanran on score Drum McGuckin Shogama McGuckin Pascal Reich was in the match with Daly Centre Coolidge out to road and the cool score is lead on and Dara goal Connor What's a Rashid Lagan Reach will see this winner Cool Masto Lagan and a Gordon and Tomsha Lagan and a Gordon hard fast on I see you throw Shonish the cool in the touch and Thomas to shut and kicking his holding kickshin hard fast on Gormley Queen of with Tyrone, Craobh na hÉireann Lawrence with the girl Rash Wishan. A kickshin will score Ella, August Tá Canela Facha, a Tyrone. Capital will try a Vower hero and a Getrosh on it. A kick shot staff. Should a kick, a Vincent Gormley, Nick Vincent Gormley to on. Oh, drop kick him off a Given Burke. Shot chance to Tyrone. Toss chance to Jim McGuckin to cool on for Jim McGuckin. We can try to call Ella. Not you, Daly. Published in Chin. Gun the